Nova 2014. godina dočekana je bučno i veselo u celom svetu, kako na severnoj, tako i na južnoj poluopti, uz različite običaje i s poštovanjem prema lokalnim tradicijama. Na njujorškom Times Square-u oko 1.000.000 ljudi odbrojavalo je poslednje sekunde do ulaska u novu godinu, dok se tradicionalna staklena kugla polako spuštala, a potom šarene konfete padale po okupljenima. U Rusiji je Nova godina dočekana prvo na ruskom Dalekom istoku, a predsjednik Vladimir Putin načinio je izuzetak u ustaljenom ritualu predsjedničkih novogodišnjih poruka, napravivši ove godine dve verzije. London je dočekao Novu godinu mešavinom futurističkog vatrometa i tradicionalnih svetlosnih baklji, a stanovnici britanske prestonice ovog puta imali su mogućnost i da vide vatromet. Stanovnici glavnog grada Nemačke, Berlina, prve sekunde Nove godine dočekali su po običaju u centru grada ispred Brandenburške kapije. Spektakularno je bilo u Dubaju, gde je nebo nad gradom obasjalo preko 400.000 salvi vatrometa, za kojeg se organizatori nadaju da će ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Na ulicama tog grada, poznatog po sjaju i glamuru, okupio se veliki broj ljudi slikajući mobilnim telefonima kako vatromet obazjava Burj Khalifu, koja je sa 830 metara visine najviša zgrada na svetu. Žitelji Rio de Janeira tradicionalno su dočekali Novu godinu na plaži Copacabana. Nova godina u Džakarti dočekana je na 20 pozornica u centru grada, gde je prikazan kaleidoskop različitih kultura na ogromnom broju ostrava te zemlje, a organizovan je i vatromet. Novogodišnja čestitka stigla je i iz zemljine orbite, odakle su najlepše želje uputili trojica astronauta koji se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici. And I'm NASA astronaut Mike Hopkins, and we'd like to wish you Happy New Year!